Ассалям алейкум, азиз достлар, сайгылы мусафирлер. Акшам шерефлерiniz хайырлы olsun. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на крымско-татарском национальном празднике Хыдырлес, празднике весны и пробуждения, благополучия и хорошего урожая. Хыдырлес милли байрамларымыздан бірі олып, бариде майыс айында кечереле. Хыдырлес араб тілінден құдіретлі мананы білдіре. О Хыдыр ве Ильяс пейхамберлерінің адынен бағлы. Каждый народ чтит историю и обычаи своих дедов и прадедов. Передавая свои знания из поколения в поколение, наши мудрые предки проносили сквозь века традицию празднования Хыдырлес. Урметлі достлар, Қырым татар милли әдетлерге үзіре тедбірімізні дуванен башламақ істейік. Ве бұ санаға шымды давет етеміз муфти муавені Раим Оджа Гафаровны қаршылыңыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Сайғылы ватандашлар, азиз достарымыз, жүмлемізді диндарымыздың адынан, муфтимыздың адынан селамлайым. Аллаху Тағаланың рахметі, берекеті жүмлеміздің üzerinde olsun иншалла. Керчектен жүмленізді кенеде кечкен Рамазан байрамынан ве бүгінгі Хыдырлес байрамынан хайрылмақ істейім. Хыдырлес деген ұзақыт керчектен берекет демек. Чүнкі айтылғаны gibi дініміз бойынша екі тәне инсан бар ки, біріншісі Хыдыр, о денізден бағылы ве су берекетіні темсіл етті дініміз бойынша. Екіншісі Хазрети Ильяс, о да топрақ берекетіні көстере. Onun için illaki ikisini anıp, tabii ki duanen başlamak her şeyini bizim adetimiz. Dua ettik ki Allahu Teala bizlerge uzun ve bereketli ömürler nasip eylesin. Gerçekten o toprağımızda, vatanımızda inkişaf ettik. Allahu Teala cümlemizge yardımcı olsun inşallah. Ama ben ne kadar çok laf etsem de en hayırlı sözler tabii ki Kur'an-ı Kerim'den Allahu Teala ayetleridir. Onun için sizin müsaadenizden şimdi ayetleri de okumak isteyeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء صدق الله العظيم آمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي رب العالمين إلهي رب العالمين إلهي رب العالمين Sen kadırsın, sen kerimsin, sen aciz kullarınız. Kendi kullarımızı yukarı kotarıp, yalnız sağa dua etmemiz, yalnız sen tilemiz la ya Rabbil Alemin. La ya Rabbil Alemin Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu mübarek Cuma gününde bir saat var ki, bütün dualar kabul oluna, gerçekten şu duamızın o saatke rast getirir la ya Rabbil Alemin. La ya Rabbil Alemin, bütün bereketler, bütün yaxşılıklar sendendir la ya Rabbil Alemin. Sen bir şey istegen vakit oğa ol dersin, o da olu verir. Onun için biz hepimizden isteyimiz ki, gerçekten milletimizge hayırlı yönelişler, hayırlı gelecekler, cümlemizge amanlık, tinçlik, selametlik vakitte, birlik ve beraberlik içinde, sağlık ve sıhhat içinde, gerçek manada bereket içinde, Kırım'da yaşama nasip eyle ya Rabbil Alemin. Eyle ya Rabbil Alemin, o adetlerimizge ve kıymetlerimizge hakkıyla sahip çıkayıq. Gerçekten bizlerge yanı, o adetlerge bağlı nesiller, bereketli nesiller nasip eyle.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Нашуд Рамазан кабуле мабул масичин. Аль-Фатиха. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Bayramlarımız hayırlı olsun inşallah. Sağ olunuz. Çok sağ olunuz. Дорогие друзья, в настоящее время крымско-татарский национальный праздник Хыдырлес превратился во всекрымский праздник весны и труда, радость которого вместе с нашим народом разделяют все жители Крыма. Мы приглашаем на праздничную сцену заместителя председателя Совета министров Республики Крым Назарова Михаила Анатольевича. Добрый день, дорогие друзья! С праздником вас! К сожалению, крайние 2 года не позволили нам вместе, в первую очередь вам и нам вместе с вами отпраздновать, как требуют традиции давние крымских татар, Хыдырлес. Сегодня мы все-таки собрались, и, надеюсь, это будет очередной шаг к процветанию, к развитию всего Крыма, всего крымского народа, как требует этот праздник. Я хотел бы зачитать приветственный адрес от имени главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, который очень хотел быть сегодня с вами, но в силу занятости не получилось, и попросил огласить приветственный адрес в честь этого праздника замечательного. Все правильно, я об этом и говорил, что, к сожалению, вот 2 года мы вообще не смогли отпраздновать, но сегодня, по крайней мере, те вкусности, запахи, которые всегда встречали в этот праздник всех крымчан, они уже дают первый шаг, и надеюсь, что следующий год у нас будет действительно на природе. А сейчас разрешите зачитать приветственный адрес главы республики Аксенова Сергея Валерьевича. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Хыдырлес. Это один из главных национальных праздников крымских татар. Он символизирует плодородие, достаток и благополучие. В праздничных мероприятиях в полной мере раскрывается яркая самобытность и неповторимость крымско-татарской культуры. Отражается история народа, его обычаи и традиции. Очень важно, что Хыдырлес собирает людей разных национальностей и вероисповеданий. Это способствует консолидации многонационального крымского сообщества, укреплению согласия и доверия между народами. Пусть этот радостный праздник вдохновит вас на добрые дела, придаст сил, энергии для дальнейшей плодотворной работы. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, радости и добра. С праздником! Глава республики Сергей Аксенов. С праздником вас! И хотелось бы добавить, что вот этот праздник замечательный, как вы все прекрасно знаете, он дает мудрость, дает силы и подтверждает, что все, что мы делаем, это идет в силу и в целях развития и плодородия. Вот то, что сейчас вот сказали гости праздника, о том, что он должен быть на улице, действительно так. Надеюсь, что в следующем году этот праздник выйдет на прекрасные поля, леса, просторы нашего любимого родного Крыма, что мы вот те урожаи, которые заложили в преддверии нынешнего праздника, они дадут свои плоды, и вот те запахи, те вкусности, которые сегодня встречали нас в зале, чтобы вот этот стол был самый плохой в нашей и вашей жизни, чтобы все решения, все поступки, все события в жизни каждого из вас, нас были только добрыми. С праздниками вас! Спасибо огромное, Михаил Анатольевич. Даим байрам, шенглик olsun.
софралар толы олсын. Бұл байрамға келген инсан қайғы, ғамдан азат олсын. Тынчылық, шеңлік, боллық олсын. Байрамыңыз хайырлы олсын. Бұтын халқым бақытлы олсын. Дерт қасибет жоқ олсын. Экранға диққат етіңіз. Қыдырлес барве берекет темсаледір. Байрамны шен, милли ойын вейерларымызден қайдетмек, өзел бір адеттір. Сана, өмірінің көзгесі, алтындыр санки көз сөсі, yüksектір санки яс сесі, сіз олмасаңыз ас есі. Халқының үрметі ең азам, бізден сізге олсын байрам. Ешқыңызға азыр енді милли театр ижады. На этой сцене год за годом и жизни суть, и правде отдан. Служение каждый день, и с ним мы верим, будет краше Крым. Восторг пусть озаряет лица, весь полуостров веселится. Для вас, друзья, красив как правда, байрам от нашего театра. Bak bu nasıl anterçik? Anter Dülber canım dostum. Baksa benim boy postum. Diğer bir anterden Dülber. Dülber. Öyle gülünü kımı serdi. Ah benim canım dostum. Sen de geldin aman. Bugün şen bayram olsa, kıyafetine baksa. Postundan çabuk geldim. Bayram demeye çalıştım kızlar. Vay nasıl Dülber anterçik. Arif seni pek pek. Yaşlar gelse yaxşı olur kızlar. Ana yaşlar da gelelim. Kaçınız kızlar. Selam sizge var kızlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz oğlanlar. Sallanacak kümler bak. Bak canım. Ama senden bayağı buyugum ben. Birinci ben olayım. Gül bahçede yatırdım, asana saracağım.
var Zeynep. Bana selam aleyküm kız gelecek kasabam. Bana selam aleyküm kız gelecek kasabam. Bayramımız kur olsun amanım aman nereye çiçek kasabam. Bayramımız kur olsun amanım aman nereye çiçek kasabam. Çamandagın kıymetini cüzdan tuç asabam. Çamandagın kıymetini cüzdan tuç asabam. Erişmesi zordaki amanım aman bunalma tuç asabam. Erişmesi zordaki amanım aman bunalma tuç asabam. Çoban degen yiğitler erlik satar asabam. Çoban degen yiğitler erlik satar asabam. Asla senin başına amanım aman kızlarıdır asabam. Asla senin başına amanım aman kızlarıdır asabam. Ayağımda çarığım, arkamda tun asabam. Ayağımda çarığım, arkamda tun asabam. Niçin etsem şaşkınlar, amanım aman sekizi onun asabam. Niçin etsem şaşkınlar, amanım aman sekizi onun asabam. Donum kıska olsa da cıllı tutar asabam. Donum kıska olsa da cıllı tutar asabam. Sekizinde gülüp ümeden amanım aman tozunu tutar asabam. Sekizinde gülüp ümeden amanım aman tozunu tutar asabam. Zori! Zori, niye korktadın? Şaşmaladın? Yoksa dilin tutuldu, ha? Hazır giydin mi, ne? Bayramda şenleneyek, sefayet dostlar. Ya Cuma! Arzikili! Arzikili! Bakın yaşlar, ana hem de bayram başlar. Selamım var kabul edin, beni sayıp sevginler. Selamım var kabul edin, beni sayıp sevginler. Hayırlayım mende sizge bugün bayram şerifler. Hayırlayım mende sizge bugün bayram şerifler. Hoş toyumuzdan ne kabul gülüne. Hoş toyumuzdan ne kabul gülüne. Cimnanın yaşı bahçeler bulbulüne. Cimnanın yaşı bahçeler bulbulüne. Geldim araçtı güller, murmelim şesumuller. Geldim araçtı güller, murmelim şesumuller. Ah ne güzel, güzel günay, o hoş sesli bülbüller. Ah ne güzel, güzel günay, o hoş sesli bülbüller. Ne güzel koşunuz ve bayramımız yaraştı. Ne güzel koşunuz ve bayramımız yaraştı. Gelirden tutuşayım, günümüz başlasın. Gelirden tutuşayım, günümüz başlasın. Ay yaşıtma Semerye. Geç Kız kalamaz. kemegence bayram başlamış. Ne bakıyorsun? Ayıptır, ayıp. Vay baksa cımat toplandı da
Toplandı. Ay selam. Selam Ali toxtasan. Selam. İkimiz beraber. Selam aleyküm cemaat. Kıdırlez bayramınız hayırlı olsun. Ay cemaat. Yahu beklemim uzaktan kaçır korken son kayıta. Babam bayramdan bayram eken. Selam sana aziz toprak. Selam sana aziz halk. Yol bitti, yıllar geçti. Geldim yurtumda yaşamak. Kana ustalar, çalınız bravanı. Posterimiz, Oz Mustafa'mızda. Kana. Herkes toplandı. Belkim bayramımızı başlayalım. Başlayık. Saygılı hürmetli kardeşlerim. Selam aleyküm. Bu şerefleriniz hayır ve uğurlu olsun. Saygılı cemaat. Evvel ezelden adetimizge göre biz bugün Kıdırlez bayramına geldik, toplandık. Kanlı, boranlı kıştan son
beklenilgen bahar geldi. Tabiat uyanmakta, terekiler çiçek açar. Bizim Karadenizimiz şurulday, milletimiz kuvana. Şunun için sizge, hepimizge, bütün milletke Hıdırlez bayram hayırlı olsun. Canım, yurt tabiatı, salkın kış endi bitti. Sovuqlarını qaytarma, яңғырасын qaytarma. Праздник Крыма, праздник света, Хыдырлес, предвестник лета. Радость пусть придет в дома, пусть звучит же Хайтарма.
Kok sarayda honur bay, ona da korgen bu keday, ona da korgen bu keday. Huskutta birge saçkanı yaş, temir öteden uçkanı yaş, kersenelke açkanı yaş, ona da korgen bu keday, ona da korgen bu keday. Cennet kırım cerinde koray jürgen çölümde Mella Batır edige kaldı efsanelerde. Cennet kırım cerinde koray jürgen çölümde Mella Batır edige kaldı efsanelerde.
tomalaç Ozyu aruf, ozun yaş Adın sorsan tomalaç Ozyu aruf, ozun yaş Adın sorsan tomalaç Tomalaçım, tompaçım, sensin benim kuvançım Tomalaçım, tompaçım, sensin benim kuvançım Ozun aruf, ozun yaş, adın sorsan tomalaç Ozun aruf, ozun yaş, adın sorsan tomalaç Başında karılgaç, kanatı var bir kulaç Kır başında karılgaç, kanatı var bir kulaç Ozyu aruf, ozun yaş, adın sorsan tomalaç Ozyu aruf, ozun yaş, adın sorsan tomalaç Sensin benim kuvançım Tomalaçım, tompaçım Sensin benim kuvançım Ozun aruf, ozun yaş Adın sorsan tomalaç Ozun aruf, ozun yaş Adın sorsan tomalaç Ozun aruf, ozun yaş Adın sorsan tomalaç Ozun aruf, ozun yaş Adın sorsan tomalaç
18'ge geldi yaşım, sevdalıkka kaldı başım. Bilgin olsam sevmeseydim, asıl gönlüm vermeseydim, yaş yüreğim okka yandı yar. Bilgin olsam sevmeseydim, asıl gönlüm vermeseydim, yaş yüreğim okka yandı yar. Doğayur aylan almaz, kalbim sanadan almaz. İki türlü kalbim var, o bu canım dayanmaz. Yaş yüreğim okka yandı yar. İki türlü kalbim var, o bu canım dayanmaz. Yaş yüreğim okka yandı yar. Sekizde gördüm seni, 19'da sevdim seni. 20 yaşta nişan verdim, lakin dostlar yaşadım. Yaş yüreğim okka yandı yar. 20 yaşta nişan verdim, lakin dostlar yaşadım. Yaş yüreğim okka yandı yar. Yaş yüreğim okka yandı yar. Kana dostlar gelin oynayın, endi şın türkülerini yırlayın. Konul kuvanç nagmelerin çalsın, bayram muhitine dünya dalsın. Yansın, çıraklar koysun, dudaklar yakın olsun uzaklar. Açsın, çiçekler uğursun, yürekler sevda olsun erkekler. Kırım'da bayram, kuvana vatan. Kırım'da bayram, yaşasın vatan. Kırım'da bayram. Halkımızın arzuları ruhumuzu koçarsın. Yaralandı kanatları yakşı olup uçarsın. Bu bayramla niyetleri hoş günlerge yol açsın. Adamların gönülleri sevinip nurlar sarsın. Bayram her bir evni yaraştırsın, kara kavilleri pişirilsin. Sevgi alevi gözlerde yansın, millet minligini uyandırsın. Açsın, çiçekler uğursun, yürekler bağlı olsun takdirler. Kaçsın, bulutlar çıksın, yıldızlar kısmesin, taksın kızlar. Kırım'da bayram, kuvana vatan. Kırım'da bayram, yaşasın vatan. Kırım'da bayram. Halkımızın arzuları ruhumuzu koçarsın. Yaralandı kanatları yakşı olup uçarsın. Bu bayramla niyetleri hoş günlerge yol açsın. Adamların gönülleri sevinip
dostlar, aman, ne güzeldir bu vatan. Hep sana бар ерім, не güzelsin sen, Қырым. Милый край, как ты красив, как народный наш мотив и изящен, как тым-тым, как прекрасен этот Крым. Güreşeyim. Hop.
Kasap oğlu erte gider işe, sevda oldu onun işe. Kasap oğlu erte gider işe, sevda oldu onun işe. Amanım kasap, civanım kasap, hele bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, hele bu gece göreyek hesap. Kasap oğlun koyunları çoktur da onun oyunları. Kasap oğlun koyunları çoktur da onun oyunları. Amanım kasap, civanım kasap, hele bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, hele bu gece göreyek hesap. Kasap, civanım kasap, gel bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gel bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gel bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gel bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gele bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gele bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gele bu gece göreyek hesap. Amanım kasap, civanım kasap, gele bu gece göreyek hesap.
dalga kayalarına, zil tut benim yanıma. Hardal gibi bakan kokten, candan tatlı kırma. Hardal gibi bakan kokten, candan tatlı kırma. Karadeniz dalgasına canım doğma bağlandı. Tam bir vakit geçerse de sana sevgim sallandı. Tatlı hayat keyifli sefa, günden gün geçeceksin de. Dağlarını denizini alıp yürek olsun de. Kurşen dalga kayalarına, zil tut benim yanıma. Hardal gibi bakan kokten, candan tatlı kırma. Hardal gibi bakan kokten, candan tatlı kırma. Candan tatlı kırma. Benim tatlı kırma. Ah ne dülber civan kızın, gözleri kirpikleri. Al dudağı, al yanağı, bembeyaz bilekleri. Şerbet gibi sözlerinden, oyda başın ayrana. Oturuşu, duruşu ise birden aklını alır. Ben özümü tutamayım, bakıp kalan peşinden. Gözlerimden ağlamayım, acayip yürüyüşünden. Başım koke yetemedi, bana o bir söz atsa.
oynasın, koşesın. Çalgı çalsın, çalgı sesi yanasın, cümle alem oynasın. Çalgı çalsın, çalgı sesi yanasın, cümle alem oynasın. Esirlidir Nagme'nin her birisi, ısımlıdır Ezgi'nin nazik sesi. Bu seslerden adamlar coşup yerler, kollarını gerir ortada oynar. Çalgı çalsın, çalgı sesi yanasın, cümle alem oynasın. 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 Adetke ko'ra bayram xo'ranyen pite aytam. Bu dünya kalsın ayran, toşelsin buyuk horan.